ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯥꯡꯂꯕꯤ ꯃꯃꯣꯝ ꯂꯤꯁꯤꯄ꯭ꯔꯤꯌꯥ ꯀꯪꯎꯖꯝ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯊꯣꯔꯛꯄꯗ ꯏꯌꯔꯄꯣꯔꯠꯇ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯔꯝꯕꯟꯗ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯂꯤꯁꯤꯡꯅ ꯂꯩ ꯄꯔꯦꯡ ꯍꯨꯛꯇꯨꯅ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ यूनाको ग्रुप ऑफ कंपनीज की CMD निंगोंबम इराबंतदा टाइम्स नाउ इंडिया's इम्पैक्टफुल CEO 2023 अवार्ड पीदुना इकाईखुमनबा उठ्ख्रे। स्टेट कैबिनेट मणिपुर चही 15 सूदबा मियोइसिंगदा यू योनबा थकपा याहंदनबा मणिपुर स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड सेमनबा वारेप लौख्रे। अमदी सी.ज. हॉस्पिटल दा थाखाया मचथगदबा फ्री OPD कंसल्टेशन प्रोग्राम चेयरमैन अमसुंग मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर 𝐃𝐄𝐲 ना हौदोखरे। नॉर्थ विंडोगी नुमिदांगी मणिपुरी पाउ मिडियंग ताबिरिबसिंगबु मनिकासना समना तराम नोक्चरे हौजिक पाउ संदोंगना पिजरे। मालेम पुंबना सक खंगनरबी मणिपुर की तांगलबी ममोम चही 12 खक्ता ngairibi चाइल्ड क्लाइमेट एक्टिविस्ट लिसिप्रिया कंगुजम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के दुबईदा COP28 के मिफम यावबगा लोइनना मालेम की मीडिया पुंबगी हेडलाइंस क्रिएट तौरमलबा मतुंगदा महाकी अपोक्पी अमसुंग पिगलिबी मनाउनुपीगा लोइनना ngasi दिल्लीदगी इम्फालदा थुंगलख्रे। मांगना ब्यूटी कैंट्रोजिट इंटरनेशनल एयरपोर्ट थुंगलबदा महापु नुंसीजबा अमदी सौगतपा मसिंग यामलबा मियामना लई परेंग हुक्तुना अमदी लेंग्यान यानदुना महापु हराव तरामना ओख्रे। एयरपोर्ट तगी ख्वाइरंबन इमा कैथलदा चतुना कैथल इमासिंगसु उनादुना याइफा थौजाल निजखे। कैथल इमासिंगना मंगोंदा लेंग्यान अमदी लई परेंग हुक्तुना मणिपुरबु कल्लु हाइना थौजाल पीके। मियामना मणिपुर इमाना याइफरे लिसिप्रियाना याइफरे हाइबा खोलाव क्यासु लाउखे। माकी पोंगनाफम लेकाई बासिखोंग तमना चटपदा खोंगमन ओक्रम चुथेकना चिंगबा लेकाई सिंग फाउरगा चटपदा लंबी मताइदल मियोई लिसिंग थोरक्तुना मापु तरामना ओखी अमसुंग लिसिप्रियाना याइफरे हाइना लाउबगी खोंजलना अतिया निनखे। एयरपोर्टगी मपान थोलकपदा पौमी सिंगना हंगबा वहांगी पाउखुमदा लिसिप्रियाना हाई लमदम असिदा हौजिक थोक्लिबा इरांग असिगी हौरफम असि डिफोरेस्टेशन का यामना मरी लेनै। हंदक दुबईदा पांगथोखिबा UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP28 दा वर्ल्ड लीडर्स सिंगदा मणिपुर की मतंगदा मरिक चुंबा वारी लिखे। तंजा फंगबदा प्रॉब्लम खुदिमक शेयर तौदुना मालेम सिनबा थुना खंगनखे। लोनना क्लाइमेट चेंज का मरी मणिपुर की इरांग असिगा यामना चौबा मरी लेनै। जिंगी मफम सिंगदा मैसिव डिफोरेस्टेशन तौदुना पॉपी प्लांटेशन क्या थाजिलकपा असिना इरांग असिगी हौरफमनी हाइखे। अमरोमदा महांगना COP28 ता चंगसिंदुना मिफमदा अपनबा पीखिबगी मरमदी लीडर सिंगदा पॉलिटिकल विल वाटपा अमदी चिंदा हाइबगा थबक का खेनबदगी एंड फॉसिल फ्यूल सेव आवर प्लानेट एंड आवर फ्यूचर हाइबा बैनर पाइदुना प्रोटेस्ट तौखिबनी हाइखे। मांगना महाकी सोशल मीडिया फोंदोखिबा चुरचानपुरदा चटकनी हाइरिबो वफम अदुकी मतंगदा पौमीसिंगना हंगबा वहांगी पाउखुमदा अथुबा मतमदा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर गा उनादुना सिसिपुरदा चटपगी सेक्यूरिटी की मतंगसु वारी सनारबा मतुंगदा चटकनी हाइना फोंदोखे। आइना हंदा मुकी UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP28 हाइबा दुबई दा UAE दा चली आई मी म्याम उनाबा खोटपा खोई वर्ल्ड लीडर्स नु म्याम थेंगनै को अदुदा खोई मणिपुर की सुंगवारी असेंग वारी दो लीगी अदुगा मोइना जो याम सपोर्ट तवे खोई मतेंगै जे तंजा फंगकान आई लोई हाइगे मणिपुर की वारी खोई प्रॉब्लम वायलेंस नु कम्युनल वायलेंस नु थोय बंगरी जे आई तुम हाई आगी तंजा फंगकान देगी स्पीच ता हाई आगी मीडिया इंटरव्यूज ता हाई जर्नलिस्ट नु हाई लीडर्स नु थिंगरकान जो हाई मी म्याम अचोबा चोमी द जो हाई आगी लोई मतम संग लोई आईना बेस्ट तोरगा अदुम हाई different global issues like अखोई पृथ्वी पुनमक्तना मैम global issues like अदुगे every time दा मणिपुर की दिल अदुम पनबे आदे को अदु जो topic तो मानदा बनीना अदुबु आई अदुम आई की ट्राई तवी अदुगा मणिपुर की प्रॉब्लम च अदुम क्लाइमेट चेंज का मरी लेने कई गिनो हा कांदा कोई massive deforestation ऑफ पॉपी प्लांट का तो ये जाम थी ना फत्ते को कई गिनो हा कांदा सी जा कोई क्लाइमेट चेंज थोली मणिपुर दा बुकता सी स्माना याम सारम देखो विंटर दा सी क्लाइमेट चेंज गाते ने थोली जे अदुगी याम थी ना रिलेट तवी कोई इंटर रिलेटेड और क्लाइमेट चेंज की अदुम आना जो तो कई अदुम हाई है अदुदी UN जे मणिपुर की प्रॉब्लम की जो अदुम याम इम्पोर्टेंट हुआ है आई ना डिस्टर्ब तवी को हाई लेवल प्लानरी सेशन दा कोई UN COP28 की समिट चिदा कई गिनो हा कांदा याम थी ना फ्रस्ट्रेटेड ओय का कोई लीडर्स नुंगी lack of political will ओय बगी मोइना तो पहाड़ गना तो पोइना तो थोड़ा कनी याम थी ना पाम दे COP28 कोई UN की प्रोग्राम दा पूरा
fail oramabane adu matamda adubu ai si pamde aina action do pamba adugi aina stage da aina disrupt tawi ko hekta lakpu wakanne aina gi banner paraga akhui gi end fossil fuels na coal oil and gas tauna ba akhui gi save our planet and our future na aina toroga aina protest tawgi mane disrupt tawgi mane Manipur yamna North-East region amasung India ki oina maming leiraba UNACO Group of Companies ki Chairman and Managing Director CMD Ningombam Irabanta Singh entrepreneurship leadership amasung industry influence nomagi langba amasung nganba hengalake Trailblazing Leaders Influence Empower Trem haiba thim galodina ETH na piba ahum suba edition ki Times Now India's Impactful CEO 2023 Award UNACO Group of Companies ki CMD Ningombam Irabanta Singh da pirakle award asing asing Mumbai gi Hotel Sahara Star da pangthokhiba arang arak na thalaba manapi bagi thoram amada and Irabanta da khutsina khrei thoram asiga lonina India's Impactful CEOs Conclave su pangthoklibani award asing India ki company lising amagi thabak thoram singi data anauba wakhal puthokpa hena chawkhatba tongan ba lamsingda thabak tawrakpa amadi CEO sing asina tungkoina chakadaba masung industry da ithil piba ngambagi hai singba asina chingba kayabu yamna kupna yengsilaba matungda pibani haire mai pakpa siga mari lenena ngase Imphal West District ki Maitram da leiba UNACO School da pangtokhiba paugi mifam amada UNACO Group ki Head of Marketing AGM Debatata kay Sam Hai North-East ki oina award asi fangba CMD Irabanta mathantane mamangda sumahak Economic Times na ing solisingani kunda the most promising business leader of Asia award pitune kay kumna khrabane Debatata na Hai UNACO School Group ta school mangalay makhoy gi manung da school mari amadi co-ed day come boarding school ni amana full residential co-ed boarding school ni masay Imphal East ki khunrakpam AC ki manung chanba chanung da leiba asini aduga handak UNACO College for Science and Humanities su hangdokhrei masida puna mahairoi lising taruka chamnga lei haina su mahangna phongdoke Times New India Impactful CEO 2023 Award Ceremony da akoigi Irabanta Singh CMD UNACO Group ki chairman da haiba award asi ngarang nemjenenga award chapibikre masigi award asi akoigi North-East ki oina mahakathana phangki aduga mamangda Economic Times ki koi business focused daily newspaper na su 2020 da the most promising business leader award BB ki in Asia da adugo loinu lenna koi gi hairiba India ki impactful CEO conclave asigi pandam je kai wege da accomplished oiraba CEO sing thought leaders sing adug industry experts sing na makoi gi kamai na tawgi have discussion share insight me share tawraga aduga moina positive changes me ama meaningful impact aduga organizations kamai lead tawgi have sustainable we mong ga tawbasigi responsible future me am si batana khanai masigi award si criteria mari da discuss tawi have the innovation growth diversity how these CEOs work around sustainability and industry influence mari se tawrakanda evaluation je 1000 companies India tawi tawriba companies da large small scale industry akoi gi large and medium scale organizations sing ji mogi excellence demonstrate tawba 80% of the criteria sing percentage phang khata award si evaluate tawi Chahi kun mangagi makhada leiba mioi sing yu thakpa yonba leibada athingba thamkhrei Manipur da yu legalize tawbagi thabak hoba yanaba Manipur State Beverage Corporation Limited sembada ayaba pikhibaga lonena yu yonba sungba amadi thakpagi value added tax ki rate hengatpada ngasigi cabinet mifam na ayaba pikhrei Manipur Excise Rules 2023 so amend tawbagi ayaba pikhrei yu leiba yonba amadi thakpa yabagi legal oiba chahi tara nipan oirambadagi chahi kunga manga suraba mioi singda yu yonba amadi thakpagi ayaba pire hainasu laukthokei Lonana Educational Institute amadi thabak sufam mafam singda yamdrabada meter chamagi wangmada yu yonba yabagi ayabasu ngasigi cabinet ki mifam aduda amata oina yetnaba yaudana wariap lokei Ngasigi cabinet mifam aduda Manipur University of Culture gi teaching staff yang kai gahumdoi non teaching staff kun ganipan yauna direct recruitment tawaki ayaba PK ngasi phong ki ba cabinet mifam aduda tongan ba agenda kun lom khananai na ki hari 𝐶𝐫 Hospitals and Research Institute Private Limited sinduna ngasi dagi hoduna tha asigi kontra fauba Chathagadaba free OPD consultation ki program hodokhrei hodopagi thormaduga mari lenana 𝐶𝐫 Hospitals ki managing director cum chairman Khundongbam Palin hai ngasi hodokliba free OPD consultation asi
नोंमदा मियोई लिसिंग अमा येंगनबा पांदम थमले लेमना लायिंगबगी थोरम असिदा अतोपा डिपार्टमेंट सिंगी ओइना पेशेंट चहुमगी मथक्ता लायिंगबा हौख्रे मिट नुंगाइतबा मियोई यांखैना हौजिक फावगी ओइना येंगले ओपीडी की कंसल्टेशन कक फ्री ओइबदा नतना डायग्नोस्टिक ता चादा 15 डिस्काउंट पीरे सर्जिकल की ओइना सु चादा 10 अमदी इम्यूनाइजेशन तौबगी सु चादा 10 डिस्काउंट पीरे हंदक चहिगी ओइना अचौबा अचीवमेंट अमसु फंगले नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की मनुंगदा लेबा मेडिकल कॉलेज अमदी हॉस्पिटल सिंगी मनुंगदा सीजो हॉस्पिटल ना अहानबा ओइना NAVH accredited सु असि फंगले ईस्टर्न इंडिया की ओइना स्टेट 18 की मनुंगदा अनि सुबदा लेरे ngasiदगी हौदुना चयोल अनि चुपना चथगदबा फ्री OPD कंसल्टेशन असिदा रिलीफ कैंप लेरिबा मियोई सिंग अमदी लमदम असिदा लेरिबा मियामनसु लेमना लायंगबगी खुदोंग चाबासि लौबियु अमदी हॉस्पिटल असिनसु अफबा मखलगी लायंग पीनबा कन्ना होटनरी हाइनसु डॉक्टर पालिना फोंदोके मरुओइना फ्री OPD कंसल्टेशन तौबगी मरमसी आजिक लेरिबा लेबाकी इशू मयामसी येंगबा दुई मथक्ता आई मयामसी लोइना कोकना बायना अकोइना तौजबनी अकोइ डायग्नोस्टिक्स 15% कोइ डिस्काउंट थमी अदुगा सर्जिकल प्रोसीजर तौब तारगसु 10% अदुगा हिदाक का इम्यूनाइजेशन दा कोइ 10% वो डिस्काउंट तौजबा आइबा सिदा हजि मणिपुर की लेरिबा प्रजा सिंगना सिदा द येंगनिंग बकांगुना अजि खुदोंग चाव लौबिना कोइ तौजबनी यारिखै प्रोटोकॉल की मखादा अनाबसिंगसिदा अफबा मखलगी लायिंग पीना कोइ होनजबनी अदना लेरिबा डिस्ट्रिक्ट खुदिमकी मरुइना बेहरी डिस्ट्रिक्ट में तैदी लाथोक लासिंग खुदोंचादब लेबनिना मरुइ इंटीरियर द लेरिबा मयाम सिनसु पाउसी खंबिरगदी लागा नत्रगना कोइ कॉल सेंटर दा पाउ फाउनरगा मरु लानबा आइबा डिपार्टमेंट मयाम सिदा येंगनब खुदोंचाबा ब्रॉड स्पेशलिटी यावरे सुपर स्पेशलिटी यावरे अदो पुनमक्सी खुदोंचाब लौगिबि यानी हयेंग अखोइना लेखिद्रबा मतमदा पिकलिबा इजासिंग मफम कदाइदा लेहौगनी करमने हिंगौगनी हाइबगी चिंगनाबासी मणिपुर लेंगांगना अथुब मतमदा कोखनबियु हाइना कोंथौजम मखा लेकाई खाबम हाई स्कूल दा हांगलिबा रिलीफ कैंप ता लेबी नुपी अमना लेंगाकी पुंगनिंग चिंगसिलक्ले वफम असिंग असि कोंथौजम मखा लेकाई खाबम हाई स्कूल रिलीफ कैंप मैनेजमेंट कमिटी ना सिंदुना खाबम हाई स्कूल दा हांगलिबा रिलीफ कैंप ता लेरिबा फैमिली कुनगमाथोइदा आयरन गोड्रेज कुनमाथोइ बेड कुंट्रा मरी अमदी एल्यूमिनियम टब कुनमाथोइ येंथोपगी थरोंगा मरी लेनना पांगथोखिबने थोरम अदुदा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर डॉक्टर सापम रंजन के अपोकपी सापम तमुबिना चीफ गेस्ट रिलीफ कैंप मैनेजमेंट कमिटी की प्रेसिडेंट कोंथौजम कुंजरासना प्रेसिडेंट अमदी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी मणिपुर स्टेट ब्रांच के चेयरमैन नरेंद्र निंगोंबना गेस्ट ऑफ ऑनर ओइना सर्व याखे थोरम अदुगा मरी लेनना रिलीफ कैंप अदुदा लेरिबी नुपी अमना फोंदोरकपदा मणिपुरदा मे अहुमदगी हौरखिबा लान अदुदा हिंगबा अमदी सीबगी लंबीदा यामना वाना चेलक्तुना मफम असिदा यौरखे केम असिदा लेइबा मतमदा ngasi फावबा अवात अपा अमदा लेहंदनबा कमिटी असना यामना वाना होटनदुना लाक्लिबा असिमक यामना थागली लांजेलकपा मतमदा इसादा करिगुंबा मखल अमतगी पोलम पुरकपा ngमखितबा असिना मरम ओइदुना निंगथम मतम लाकपासिदा अवाबा कया मायोकनखे अरेबा फिरोल थमनबा होटनबदा अवाबा कया लेरंबादु ngasiди कमिटी असना सिंदुना योट की उपु पिबिरकपा सिमक यामना नुंगाइबा फावे पुमनमक असि ओइदुना सुंगसी अखोइना मरु ओइना वारिबदि हयेंग अखोइना लेखिदबा मतमदा पिकलिबा इचासिंग मफुंग कदाइदा लेहौगनी करमना हिंगनी हाइबगी चुंगनाबासि मणिपुर लेंगांगना अथुब मतमदा कोखनबियु हाइनसु फोंदोके ngasi gamen gi maiki de su angam thak to hona bidana mayam punamuk sinisigi awat apa kari legedani agana yengsin biba aikoina adum khangi si aikoina minam sadana gamen kain to wi to de aikoina madu habi yaroi phajana to bibani section hona bibani madugi mami dumak nasigi kodhum ju makhala kai gi school sidida sigi relief game sida madugi mami song na ta do lerame mapama mata da leite ina sa hijari duni yengbiu relief game sigi organize to biriba mayam sigi sina inmate singna lupa no da mathu no da lupa mathu ji wahi gi wani sa dorini ana ai yorok to ri ne haiba ana ai yorok pa matamda layeng ba da sangga da sentham madudagi tasal ga pi do ri puthok to ri ne ba sumba tangai phadaba sangdaba yadaba adumba mayam punamuk singa on thong na likna on thong na haina sizinaraga puksel chawba kana gumur sinasu pangbir pamating do tasin khomjil kanda relief camp de leriba mayam punamukta steel gi almira yengani edna songthuraiba khapam makhagi relief camp asi
Manipuri Miam Pudumta, Masina, Modella Mogarakanda, Masina Kudama Mogarakanda, Kudombi, Konto Zangido, High the woman Kari here. Pocha yen thopaki thoram aduda sarukya kiba Indian Red Cross Society ki Manipur State Branch ki Chairman Narendra Ningomban hai Manipur da thogle bera ngasna maram oiraka mayum makai mai na tumna thado pikraba mioi kya hozik relief camp singda changja form loduna leire makoina relief camp ta leibra asi nungai na leiba amata nate irang thokpa mafum kya da Red Cross Society na koina chatpada minna urakpada relief camp ta leiribani haiduna mandop amada fi sagaiba fi fataba machu ki fi mayamna khazinduna nungsina humlakpa matamda khangfam khangdaba mawong amada leiba yauri hojing ningtham thagi ingkraba matam asta awaba kya khangduna khumuzamba maitai lekai thengra yauna tongan ba mafam kaya da leiriba mioi sing aduki mati wana khangde ware haiduna aikoi awaba wakal khanjin ba yade haina su Narendra na phongdoke Kangresa sila lariba mipum khudi makna akhoi bunungsi biduna jambiduna ngasidi akhoi mafam masida punjan biduna mayam sina hona bidara ngasidi kemaje laiba phangjare jamna thagachari akhoi khungang ngase laiba konthau jama amadi areidi khabam banda laiba akhoi bra laiba kala are ima iber mera pabi pona maksina makhoi gi support na tradi moina mate pangam dade akhoi ngasi laiba mafam akhoi ingna laiba se akhoi phangangani haba chu thajade makhoi gi thaujan dagi ni makhoi gi minungsi dagi ni akhoi ngasi saija tangbu Imphal West District ke manung chonba langthabal fura makhong ki maning thangba nakanda leiba hairibok ching haina sukhangna ba chingdum asidagi leiba kothoklaga puthokpaki thabak chathabagal lundana mafam adugi mahosagi khalamadi ecosystem da achoba amang ata thokhalamba ki maralda Forest Department na ngasi ayuk tata haiba aniga 407 tata amaga fagat khre hare Manipur lengang na mahosagi khalngang na thamnaba pandamda Reserve Forest, Protected Forest, Wildlife Sanctuary amadi National Park sing kannaba ching pat tural sing kaihanda na thamnaba yamna kan hotnaringai cherakta ching asibu temduna leibak hondoklamagi fagalaba gari sing adu Manipur khida leiba Central Forest Division ki office complex ta thamkhre hare ching leiba kotlambagi fagalaba gari sing adu lengak paibada yauriba mioi amaga yamna naknaba misak amagi oiramba yai hare ching asdagi leiba kolpa tem thokpa asikidamak state government ki forest department ki ayaba lokhiba leite karigumba leibak lokthokpa puthokpa uwa singyan thatpa oirabadi madu Manipur Forest Rules 2021 amadi Forest Conservation Act ki section 2 gi mayoktani haina Forest Department ki official amana phongdorakle Forest Department ki official atuna makata na phongdorakpada High Court of Manipur na PIL number 25 of 2017 da Manipur da leiba ching amatadagi forest clearance loba tawdana environment impact assessment tawdana mining plan semdana amadi the Manipur minor minerals concession rules ta piriba kanglon singaktana chingleiba lokthok lambat thoklabadi cherak phangani asigumba logi oiba kanglon sing asi leibaki achoba famnaiba oirabasu ngakna chataba yade hari Haukiba December 12 ga 13 ga gilonaba ahing nongyaida khulai paiba masakhangdaba mioi khutpu amana Assam amasung Manipur gi ngamkhai lonaba Tamenglong district ki mafam amadagi faduna pukhiba sinmi ani Manipur police amati Assam Rifles na chingnaba mafum kyada te humba chathabada tekta kadna kanba ngamkhrai pawmana hai sinmi ani fakhibagi paw hek phangbaga Manipur police amati Assam Rifles ki apunba team amana chingnaba mafum kyada rescue amati search operation chathaba hauke apunba team maduna langnomda sangkat sagaliba mafamda chatuna thiki amati Mukta Khol Tadbung Langnom amasung Faitolda wahang pahong kumna chathake Jungle-da labukta amasung kun singda paksanati humba chathake Security Force na chokthaba naidanati humba amadi mafam aduaigi kun singi chief sing amasung CSO singna yamna kanna mateng pangbadigi masak khangdaba khulai paibas na faduna pukhiba sinmi anidu tektakaduna December 13 ki numit yungba matungda kanba ngamki hare Loktak Pat ki akoibada taba ngami singi marakta anoba wakhal puthokduna nga mati khajing na chingba laina faba yana ba pambai kya puthokna tuna sizinaba hore lonina mai pangna chathabasu ure maitai singna hauna mati pamna na chana riba insang mathel chagem pomba madi singju borada baru oiba nga makhal ama oina hapna riba khajing ase mau sadi long try natraga kabolu machada fanarame ngasidi miyam na sizinaba loiraba
ahangba plastic ki bottle ki matengna khazing yamna laina faba yare haina Bishnupur district ki ningthaukhong kha khunau da leiba wakongthem ranjina phongdorakle November thadagi na February tha fawbada bottle ahangbada khutlaga ngari khara manungda haplaga pat ki ising da thadaduna thamlaga ayukta hi tonglaga lokhatpada khazing janglaga leirami aduna khazing laina faba ngami haike khazing faba ki chang asi nomada kg ahum mari gumna faduna lupa chawnga dagi lising ama fawba tanduna imung puba ngami asaba met habadi kalenda phumda yalaga thami aduga ningtham thaduna ahangbada thamlaga khazing faduna sel tali haina su phongdoke Salona lu sami tujabale masida koina nomada koi phangbai sangsi lupa sami sangwa daina lisimu sangsi sum paraba sum thungjai ma thumbai matamna koina November thadagina February phawa main thungjai si makhum ji hangto koina ngari kar hape manusida adu koina ayukta pata putharaga koi thumur kanda nongala kanda koi kai chapa kanda si makhum ji hangto ga mahi sangam ba khajing koina thoga mai tona phajabale khajing phaba gi lambi sida ina sum tijanjabada wa una marang kai tamsida koi batan ji komel laga ina isana khajing pana gi koi mongji YouTube pai ji nga ina sajabale Hojik pauge marathon atemba break amatang lominase 40 years of trusted diagnostic service, Babina Diagnostics. To touch the pinnacles of success for your children, get enrolled to one of the finest schools in Northeast India, 𝐂𝐿 School, Excellence in Education. Diabetes ko loy na hinglibasing thamagi manungda control to bangamle. Urea creatinine wangbasu thamagi manungda hantaba ngamle. Kong hamanungay tebasu numit manganigi manungda fahan bangamle. Pile saibadi mungsan nabasu jama da jama fahan bangamle. Cholesterol wangba numit kunida normal oy bangamle. BP wangbasu thamagi manungda normal oy bangamle. Fatty liver oy basu thamagi manungda fagat han bangamle. Pumnamak natural oiba hidak makalna laing jabani. Hakjang da sokadaba side effect amata laite. Makata na hidak jamagi matausu tanaroy. Hena kuba parol gidamak ngasimak lengsin birao Diabetes Hospital Soibam Laikai Ayangpali Road opposite Karkinos Jennings Hospital Porompat Imphal East near Punjab National Bank. Break matungda mayambo ang manataram nokchari makataba pausing pijare. Nauria pakhang lakpa ACG manung chanba haubo marak Laurenbam Lekaida ahong sambam Premananda gi yum electric short circuit gi horakpa maina yum manung da thamba pot chai pumnamak tangoi tana chakhibada natana tha mari romda ngairiba machanupa su maina maigi sarukta chakhibadagi hojik private hospital da layengduna leiri haiba social media da ubadagi imung asigi awabada khajekta oirabasu mateng oina ba haiduna like-minded group LMG Manipurna lupa lising tara mga gi mateng pangkray lona hospital da chatuna asopagi fibam yengsinkray ngasigi tengbang kongjut adu LMG Manipur gi advisory board member 𝐔𝐿𝐸 amadi 𝐃𝐄𝐂𝐈𝐄 anina luchungke lona LMG gi secretary audit sorokhaibam publicity secretary Rakesh Naurem yauna member Kunjesor Mangsatabam Surendra Ningomba Jolly Kumar Thongam Sobita Maibam Bajani Salam Parehanba Maitai na chungba kaya su saruyake tengbang kongjut aduda secretary audit sorokhaibam na phongdokhibada mai ho langpok haibasi tambang amde adubu mai hoba yaba potsak pumnamak
ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯃꯈꯩ ꯆꯥꯝꯃꯗ ꯆꯥꯝꯃ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯇꯥꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯈꯣꯝꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯥꯏꯕꯪꯗ ꯄꯣꯛꯂꯕꯗꯤ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯊꯕꯛꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯀꯌꯥꯅ ꯂꯥꯡꯒꯣꯏ ꯆꯟꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯅꯤ ꯏꯪꯂꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯃꯨꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯇꯨꯝꯐꯝ ꯂꯩꯇꯕꯗꯒꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯃꯃꯥꯡ ꯁꯪꯒꯣꯏꯗ ꯁꯩꯗꯥꯡꯐꯝ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯀꯟꯅ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯍꯧꯔꯤ ꯐꯃꯨꯡ ꯃꯣꯝꯄꯥꯛ ꯑꯃꯠꯇꯁꯨ ꯂꯩꯍꯧꯗꯦ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯈꯥꯗ ꯐꯤ ꯊꯥꯔꯒ ꯇꯨꯝꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯩꯍꯧꯔꯦ ꯑꯋꯥꯕ ꯇꯥꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯒꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗꯁꯨ ꯑꯋꯥꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯆꯤꯟꯗ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯪꯂꯥꯎꯗ ꯂꯥꯎꯔꯒ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛꯅ ꯏꯌꯥꯎ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯂꯤꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯂꯩꯔꯛꯂꯣꯏ ꯁꯤꯔꯒ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯄꯣꯛꯅꯤ ꯁꯤꯕꯗ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯄꯨꯔꯣꯏ ꯍꯤꯡꯂꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯋꯥꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯇꯥꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯆꯨꯏꯔꯕ ꯇꯥꯟꯖꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯦꯞꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯣꯖꯤꯠ ꯁꯣꯔꯣꯛꯈꯥꯏꯕꯝꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ 4ꯗ ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯊꯥꯎ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯣꯜꯊꯥꯝ ꯈꯨꯟ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯂꯣꯟꯅꯕꯗ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯁꯤꯡꯅ ꯇꯝꯊꯤꯅ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯄꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯊꯧꯕ 19ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯇꯣꯔꯕꯨꯡꯗꯒꯤ ꯊꯤꯡꯉꯣꯝ ꯔꯣꯛꯀꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯨꯝꯕꯤ ꯁꯂꯥꯝ ꯀꯣꯟꯖꯤꯜꯗꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯇꯣꯡꯕ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯨꯄꯥ 10,000 ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯅꯤꯡꯊꯧꯈꯣꯡ ꯃꯩꯔꯥꯄꯥꯏꯕꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯂꯨꯞꯅ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯟꯅꯁꯨ ꯑꯊꯧꯕ 19ꯒꯤ ꯃꯉꯥꯅꯤ ꯂꯩꯍꯨꯜ ꯇꯝꯕꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡ ꯐꯨꯔꯥ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯨꯄꯥ 50,000ꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡꯁꯨ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯕ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯜꯒꯤ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯤꯡꯊꯧꯈꯣꯡ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯩꯔꯥꯄꯥꯏꯕꯤ ꯂꯨꯞꯀꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧ ꯄꯨꯕꯁꯤꯡ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯄꯥꯡꯗꯕ ꯀꯧꯋꯦ ꯂꯥꯟꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯣ ꯀꯨꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯗꯕ ꯃꯤꯗ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯊꯥꯕꯗꯣ ꯄꯥꯡꯗꯕꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡꯅꯦꯕ ꯃꯄꯣꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯆꯥꯐꯝ ꯊꯛꯐꯝ ꯂꯩꯇꯕ ꯃꯔꯝ ꯂꯩꯖꯗꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯄꯣꯠ ꯃꯨꯜꯂꯒ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯠꯇꯕ ꯁꯥꯔꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯒꯤ ꯁꯥꯖꯠ ꯆꯠꯇꯅꯅꯦ ꯎꯃꯪ ꯋꯥꯃꯪꯗ ꯃꯄꯨꯟꯁꯤ ꯂꯦꯡꯕ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯁꯅꯨ ꯃꯈꯣꯏꯗꯣ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯃꯤꯗ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯊꯥꯕ ꯍꯧꯅꯗꯦꯕ ꯄꯤꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯣ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯃꯣꯏ ꯐꯨꯂꯃꯟ ꯈꯨꯃꯛꯄ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯗꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯃꯗ ꯍꯤꯡꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯀꯔꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯔꯨꯔꯦꯜ ꯗꯦꯚꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯀꯃꯤꯇꯤ (RDC) ꯀꯁꯥꯔꯅ ꯌꯨꯝꯕꯨ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ (CSOꯁꯤꯡ) ꯃꯩꯔꯥꯄꯥꯏꯕꯤ ꯂꯨꯞ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯁꯥꯔ ꯑꯁꯥꯝꯒ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯗꯨꯅ ꯀꯁꯥꯔ ꯂꯛꯈꯤꯄꯨꯔ ꯈꯨꯅꯧꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯥꯟꯗꯣꯞ ꯃꯆꯥꯗ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯂꯦꯟꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯌꯦꯡꯂꯤꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯨꯞꯅ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯂꯥꯏ ꯄꯨꯟꯁꯤꯕ ꯂꯛꯈꯤꯄꯨꯔ ꯈꯨꯅꯧꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝ ꯕ꯭ꯔꯖꯕꯤꯗꯨ ꯚꯥꯏꯁ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯃꯥꯏꯕꯝ ꯕꯤꯁꯦꯁꯣꯔ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄꯤꯁ ꯑꯦꯟड ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁꯃꯦꯟꯠ (IPSA) ꯚꯥꯏꯁ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯈꯨꯔꯥꯏꯖꯝ ꯑꯊꯧꯕ ꯑꯣꯜ ꯑꯁꯥꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯩꯔꯥꯄꯥꯏꯕꯤ AAMMPꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯀꯣꯟꯖꯦꯝꯕꯝ ꯑꯣꯡꯕꯤ ꯑꯔꯨꯅꯥ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯂꯛꯈꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯖꯤꯂꯥ ꯄꯔꯤꯁꯗ ꯀꯥꯕ꯭ꯔꯥꯕꯝ ꯑꯣꯡꯕꯤ ꯑꯅꯤꯇꯥ ꯊꯣꯉꯥꯛ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤ ꯃꯁꯥꯏꯀꯧ ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯄ ꯅꯨꯄꯤ ꯂꯨꯞ TLM SSMꯒꯤ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯀꯥꯝꯂꯤꯅꯤ ꯀꯪꯂꯩ ꯏꯃꯥ ꯂꯨꯞꯀꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ S. ꯃꯦꯝꯆꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯆꯅꯨꯔꯥ ꯈꯣꯔꯖꯩ ꯂꯨꯞ ꯀꯁꯥꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯁꯧꯕꯥꯝ ꯑꯣꯡꯕꯤ ꯖꯌꯟꯇꯤ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯂꯛꯈꯤꯄꯨꯔ ꯈꯨꯅꯧꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯔꯤꯕꯝ ꯅꯤꯄꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯔꯃ ꯄꯨꯀꯩ ꯂꯨꯞ ꯁꯤꯡꯒꯔꯕꯣꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯅꯗꯤꯌꯥ ꯆꯥꯟ ꯃꯩꯇꯩ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯂꯛꯈꯤꯀꯥꯟꯇ ꯎꯃꯪꯂꯥꯏ ꯀꯟꯕ ꯂꯨꯞ ꯀꯁꯥꯔꯒꯤ ꯚꯥꯏꯁ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯏꯞꯁꯥꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯁꯅꯥꯖꯥꯎꯕ ꯏꯞꯁꯥꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ ꯂꯨꯋꯥꯡꯆꯥ ꯆꯤꯡꯈꯩ ꯀꯪꯂꯩ ꯏꯃꯥ ꯂꯨꯞ KILꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯃꯦꯝꯆꯥ ꯂꯩꯃ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯁꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯀꯞꯇꯥꯟꯄꯨꯔ ꯀꯁꯥꯔꯒꯤ ꯚꯥꯏꯁ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯊꯧꯅꯥꯎꯖꯝ ꯇꯣꯟꯁꯤꯡ ꯕꯔꯥꯛ ꯇꯝꯄꯥꯛ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯀꯣꯟ ꯂꯥꯏꯊꯧ ꯄꯤꯕ ꯑꯃꯥꯏꯕꯒꯤ ꯐꯧꯒꯥꯏꯖꯥꯡꯕ ꯂꯟꯆꯦꯟꯕ ꯁꯅꯥꯃꯍꯤ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯂꯨꯞꯀꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ ꯁꯅꯥꯁꯝ ꯕꯤꯂꯥꯁꯤꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯆꯅꯨꯔꯥ ꯂꯨꯞꯀꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ ꯃꯩꯁꯅꯥꯝ ꯕꯤꯅꯥ ꯀꯪꯂꯩ ꯏꯃꯥ ꯂꯨꯞꯀꯤ ꯚꯥꯏꯁ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯊꯧꯁꯥꯝ ꯒꯨꯅꯕꯇꯤ ꯑꯣꯜ ꯑꯁꯥꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟꯠ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯁꯦꯔꯥꯝ ꯑꯣꯡꯕꯤ ꯃꯤꯅꯥ ꯀꯨꯃꯥꯔꯤ ꯔꯤꯇꯨ ꯑꯁꯥꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯗꯦꯚꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝ ꯕꯤꯔꯃꯅꯤ RBCꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯐꯨꯔꯤꯠꯁꯥꯕꯝ ꯕꯤꯔꯃꯅꯤ ꯃꯩꯁꯅꯥꯝ ꯅꯕꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯐꯧꯀꯩꯁꯥꯡꯕꯝ ꯕꯖꯔꯥꯖꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯀꯁꯥꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯒ ꯁꯥꯒꯣꯟꯅꯔꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯃꯇꯝꯒ ꯆꯨꯅꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯕ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯅꯈꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯅꯣꯚꯦꯝꯕꯔ 15ꯗꯒꯤ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ 12, 2018 ꯐꯥꯎꯕ ꯕꯦꯠ ꯀꯣꯂꯦꯖꯁꯤꯡꯗ ERC-NCTEꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯅꯌꯥ ꯆꯦꯇꯅꯥ 2.0 ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯦꯟ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁ
Gender Based Balance ki manung chana the Ideal Teachers Training Academy ITTA Sajiwagi numinini chupna pangthorakpa 2 days workshop on sensitization and discussion of gender based balance ngasi college asigi multipurpose hall da losinkhre. Numinini chupna chatharakhiba gender based balance ki workshop amasung discussion adugi Haudopagi thoramda December 18 da ahanba program oina Gender Based Sensitization Program da Professor Premlata 𝐸𝐸 Executive Member amasung Dean of Education MU Dr. 𝐁𝐫𝐴 Ranjan Secretary Governing Body ITTA Principal in Charge ITTA amasung Nonibala Narengbam Director Integrated Rural Development Service Organization IRDSO Wangjingna daista lingsinduna gender sensitization ki matangda maruoiba wafom kya thambikhe. Makha chatharakpa numinini chanba amasung aroiba numit ki oina college asige student teachers singna presentation amasung discussion pangthokhe. Discussion as the working class people are more vulnerable to gender based violence, gender and emotional stereotypes, human trafficking, gender issues in Manipur politics, discrimination of transgenders in our society, victimization of men by women rights. Kunay na naihatpiraba nupigi punsi, forced abortion and sterilization, female genital mutilation, amasung honor killing haiba topic sing asida college asigi BEd first amasung third semester gi student teachers na presentation amasung discussion pangtokhe. Lonina makok matang taraba presentators singda manamatumsu entokhe. Bisnupur District ke Tarakhongsangbi Trong Lobby ngang Khalawai Thamna Popi Naran Saina amadi Fubala Maningda ngarang numidang pung 8 dagi pungkai amagi mayada kukim le tan singna nongmai round masing khangdana kaplakre hare. Nongmai kaptharak pasna khungi mi pumnamak akitu jung paunake ngarang da natana numit khudingi nongmai round kya mamangda kapalai adubu ngarangi asidi tha kharagi mamangda chatharakhiba landa aduga thoina khenadra haina khunjasna harakle. Loshilakpada mariba pausing omhana pijari. Manipur gi tanglabi mamom lisipra kangujam Imphal da thorakpada airport ta Khwairambanda lambida mioi lising na lai pareng huktuna harau taramna okhrei. Amadi Seiza Hospital da Thakhaya Machathagdaba free OPD consultation program Chairman amasung Managing Director Dr. 𝐾𝐄 Palin na hodokhrei. Ngasigi oina di North Window na sandok jariba Manipuri pang matang sa lusinjari mideng tabiriba mayam pumna mapu amukana khurumjari.